Nongeye kubaha ikaze inshuti bakozi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose nkomeza kubifuriza amahoro imigisha no guha mukaronka mu byo mukora byose. Tudatinze rero M23 ikaba iteje igihombo gikomeye cyane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Sebarundi cyangwa General Neva icyarimwe, ariko nanone akaba ari igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibuze SUKHOI-25 nk'uko tugiye kubagezaho muri muri yose uko yakabaye. Iri sanganya cyangwa uku kuraswa kw'indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kukaba kwanahitanye abacanshuro bagera kuri babiri n'abasirikare b'abazungu bari batwaye iyi ndege y'intambara imaze iminsi ikora amarorerwa muri Kivu y'Amajyepfo. Twise cyane rero reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Ni kuri uyu munsi kuwa 26 Ukuboza 2025 muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho habaye igikorwa gikomeye cya gisirikare cyagize ingaruka zikomeye kuri Kinshasa, aho umutwe wa M23 watangaje ko warashe indege y'intambara yo mu bwoko bwa SUKHOI-25 y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nk'uko aya makuru atangwa n'uruhande rwa M23 abivuga, iyo ndege ya gisirikare yari yahagurutse ikaremi saa 7:55 ikaba yarashwe ahagana saa 8:25 z'amanywa, igihe yari iri ku burebure bwa metero zigera kuri 400 mu kirere mbere yo kugwa mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika ho ni mu gace ka Uvira. M23 ivuga ko iyo ndege ya SUKHOI-25 yari mu bikorwa by'ukurasa no gutera amabombe ahatuwe n'abasivile muri Uvira no mu nkengero zaho. Ibikorwa bavuga ko byari bigamije kwica abaturage b'abasivile. Uwo mutwe uvuga ko utazihanganira ibikorwa nk'ibi kandi ko uzakomeza kurwanya icyo wita ibitero bigamije abaturage b'inzirakarengane. Mu mashusho n'amafoto yasohotse ku mbuga nkoranyambaga, M23 yerekanye ibice by'iyo ndege byabonetse ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika bivugwa ko ari ibisigazwa bya SUKHOI-25 ya FARDC. Aya mashusho kandi akaba avuga ko ari gihamya cy'uko iyo ndege yarashwe ikagwa mu mazi. Ku bijyanye n'abapiloti, amakuru atandukanye aracyakomeje guvugwa. Mu itangazo rya mbere havuga ko abapiloti babiri bari bayirimo bashobora kuba baguye mu kiyaga cya Tanganyika nabo bakasiga ubuzima, bikaba bikekwa ko hasize ubuzima nk'uko amakuru abitangaza. Hari amakuru kandi avuga ko abapilote bari abaturage b'u Burusiya, ariko aya makuru ntaremezwa n'inzego zigenga cyangwa leta ya Kongo ku mugaragaro. Nyamara mu bindi bikomeje gukwirakwira, M23 yatangaje ko nibura umupilote umwe yaba yashoboye ngo yarokoka. Niyo makuru akomeje kujya tugeraho akoresheje uburyo bwihariye bwo kwitandukanya n'indege mbere yuko igwa nk'uko ayo makuru abivuga. Uwo mupilote ngakaba yaba yafashwe mbere n'inzego za M23, akaba ubu ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'inzego z'umutekano z'uyu mutwe. Impuguke mu by'indege z'intambara zisobanura ko abapilote b'indege z'intambara zigezweho zirimo na SUKHOI-25 baba bafite ikoranabuhanga ribemerera kwikuramo intebe yabo mu gihe indege igiye kugwa, bigatuma bashobora kurokoka impanuka. Ibi nibyo bishingirwaho mu gutangaza ko umwe mu bapilote yaba yarokotse. Ku rundi ruhande, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niragira itangazo ryemeza cyangwa rihakana ku mugaragaro iby'indege yarashwe, haba ku bijyanye naho yarivuye, aho yarasiwe, abari bayirimo cyangwa icyari kigamijwe n'iyo ndege muri ako gace. Ibi bituma amakuru akomeje gushingira cyane ku byo M23 itangaza n'ibimenyetso igaragaza. Iki gikorwa kije mu gihe umutekano mu bice bya Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru ukomeje kuzamba, aho imirwano hagati ya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23 ikomeje gufata indi ntera. Uvira ahavugwa iki gikorwa ni kamwe mu duce twibasiwe n'imirwano, kakaba gatuwe n'abaturage benshi b'abasivile bamaze igihe bahungabanywa n'intambara.
abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano bavuga ko kurasa indege y'intambara ari ikimenyetso gikomeye cy'uko intambara igeze ku rwego rwo hejuru, kandi bikagaragaza ko imitwe irwana ifite ubushobozi bwo kurwanya ibikoresho bikomeye bya gisirikare. Ibi bishobora no kugira ingaruka ku buryo ingabo za leta zizajya zikoresha indege mu bihe biri imbere muri utu duce. Hagati aho, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irasaba ko hakorwa iperereza ryigenga rigamije kumenya ukuri ku byabereye Uvira, niba koko ibitero byaragabwe ku baturage b'abasivile, niba indege yarashwe mu rwego rwo kwirwanaho, ndetse n'icyabaye ku bapilote bose bari bayirimo. Mu gihe amakuru akomeje kugenda asohoka gake gake, abaturage bo muri Uvira n'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika bakomeje kwiba kwa hazaza h'umutekano wabo mu gihe imirwano n'itangazamakuru rishingiye ku ruhande rumwe bikomeje guteza urujijo n'ubwoba. Gusa mbibutse ko igihari AFC M23 abaturage bakomeje kugaragaza kwishimira mu buryo budasanzwe bijyanye n'amakuru akomeje kugenda atangazwa cyangwa avugwa n'ibitangazamakuru bikomeye ku isi birimo Al Jazeera ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi nkuru rero turacyayikurikirana, iyi nkuru y'iyi ndege ya Sukhoi. Andi makuru akaba avuga ko hari na drone yarashe ubwato bwa M23, ubwato bw'intambara bwari buri Karundu, aho ni ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku cyambu, aho iyo drone yarashe ya SUKHOI-25 yamaze kuraswa nayo na AFC M23. Ayo ni amakuru nayo akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu rwego rwo kwihorera rero ku gihombo gikomeye cyane AFC M23 yatewe na FARDC, dore ko izo drone zahagurutse zivuye Burundi mu gihe iyi ndege ya Sukhoi yari ivuye Karemi, ariko mbibutse ko n'ubundi nubwo yavaga Karemi, ibibuga by'indege bakunze gukoresha n'ubundi muri ibitero bakomeje kugenda bagaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bakoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Rero nk'uko mubyiyumvira, operasiyo ikaba yakozwe neza kandi ikagera ku musaruro, ikaba yagize ibyo itanga nk'uko amakuru aturuka muri Uvira abidutangariza. Igihombo gikomeye cyane kuri leta y'Kinshasa ndetse na M23 uyu munsi ikaba yahuye n'ibihombo bikomeye cyane. Imirwano rero ikaba ikomeje mu nkengero za Uvira, ndetse nk'uko twakomeje kugenda tubagezaho ibice na bimwe, biragaragara ko Wazalendo na FARDC nabo bakomeje kugenda bihimura bakagenda babigarukamo. Biraza kugenda bite rero? Reka aya makuru yose nkomeze nyabakurikiranire 5 kuri 5 nk'uko mukomeje kugenda mubimenyera. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho dukomeje kugenda tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye, ndabashimiye cyane muri aba gaciro.